Za drekavca se u Srbiji uglavnom misli na porođene demone, koje asociraju na vampire, koji su najpoznatiji kao nekrštenici, ali zbog navodne dreke i buke, koji ti demoni prave, ljudi su ih vremenom u nekim krajevima pomešali i prozvali su ih drekavcima ili bukovcima, dok je u Sremu bilo poznato verovanje u biće slično vampiru, koje su nazvali Bukovac, a neki ljudi su ga zamišljali kao čudovište sa 6 nogu i kvrgavim rogovima. A po predanju on živi u jezerima i velikim barama, dok noću izlazi uz buku i dreku. Odatle je i dobio naziv, pa skače na ljude i životinje, pa ih davi. A sremski Bukovac jeste mnogo sličan bosanskom drekavcu. Većina mitoloških bića slovenskih naroda ima ovakve karakteristike od kojih se ljudi plaše, ali im se nazivi menjaju od mesta do mesta. Ali Bukovac ili Drekavac je možda dobio naziv od jednog vodozemca koji ima veoma poznatu legendu svih evropskih naroda, a to je Davždenjak. I uverovanje da ako se Davždenjak goni ili nagazi, da može jako da pisne i da čovek može da ogluvi. A u Davždenjaku postoje razna magijska i narodna verovanja, da može da ugasi ili preživi vatru, ali i da njegova pojava predskazuje buru. Nadam se da vam se svidio ovaj video. Zdravo!